Ibihe byiza mwe mwese mukurikiye Umusanzu Media TV, uyu ni umwanya w'amakuru mu rurimi rw'ikinyarwanda ku buryo burambuye, n'amakuru mugiye kubanamo nanjye Daniel Niyonkuru. Muri aya makuru tugiye kubabwira ko hanenzwe uburyo hari ababyeyi b'abana bafite ubumuga bwo mu mutwe babahisha mu nzu kubera ipfunwe no kumva ko ntacyo bazimarira, bibuswa ko ibyo bintu ari bibi bibavutsa uburenganzira bwabo bwo kwiga no kwifasha mu bindi bintu bigiye bitandukanye. Tubuze kubabwira kandi ko urukiko rwisumbuye rwa Huye rwatesheje agaciro ubujurire bw'umwarimu wo muri kaminuza y'u Rwanda witwa Dr Theophile Mugerwa urerwa icyaha cy'iyezandonke, rutegeka ko akomeza gukurikiranwa afunzwe by'agateganyo. Turi buze kubabwira kandi ko umusore witwa Kwizera Bosco w'imyaka 27 wari umaze igihe ushakishwa n'inzego z'umutekano zo mu karere ka Rulindo akekwaho icyaha cyo kwica se wabo Mpamije Jean Marie Vianney yafatiwe mu murenge wa Kamembe mu karere ka Rusizi, yafatirwa mu murima y'ibi bigori. Bafite n'amakuru ari kuvugwa muri siporo ndetse no hanze y'u Rwanda, nimuze gucikanwa nayo. Mu gutangira aya makuru reka tuyahere kuyavuga ko hanenzwe uburyo hari ababyeyi b'abana bafite ubumuga bwo mu mutwe babahisha mu nzu kubera ipfunwe no kumva ko ntacyo bazimarira, bibutswa ko iyo migirire ari mibi ivutsa uburenganzira bwabo bwo kwiga no kwifasha mu bintu bitandukanye. Ni ubutumwa bwatanzwe mu gikorwa cyahurijwe hamwe abafatanyabikorwa mu muryango Izere Mubyeyi ukorera mu murenge wa Masaka, ufite ishuri ryigamo abana 198 barimo 68 bafite ubumuga bwo mu mutwe. Patience Irafasha yavuze ko abana bafite ubumuga bwo mu mutwe bafite impano nyinshi, atanga urugero rwe rwo kuba yaraserukiye u Rwanda mu Budage na Abu Dhabi atahukana imideri mu mukino wa Bosnia. Kwahirwa Innocent avuga ko umwana we w'umukobwa yavukanye ubumuga bwo mu mutwe nyuma yo kumugeza muri iki kigo yamaze gutozwa uburere n'ikinyabupfura ku buryo bimutera ishema kumubona mu bandi bana. Agnes Mukashaka washinze Izere Mubyeyi avuga ko nubwo amasomo batanga agira akamaro gakomeye, hari ababyeyi bagisha abana bafite ubumuga bakabangira kuza kwiga kandi babishaka. Ashimangira ko uyu muryango ugamije gufasha abana bafite ubumuga bwo mu mutwe kugira uburenganzira nk'ubw'abandi bana, kandi ababyeyi bakabakunda bakumva neza ko atari umuzigo cyangwa umusaraba bikoreye. Umunyabanga mukuru muri NCPD Ndayisaba Emmanuel yagarutse ku kibazo cy'ababyeyi bagifite umuco mubi wo guhisha abana bafite ubumuga, avuga ko bidakwiye kuko abafite ubumuga ari abantu nk'abandi. Hanenzwe kandi imiryango yitwikira gufasha abantu bafite ubumuga ariko igashyira imbere inyungu z'abayishinze aho kuzamura abafite ubumuga. Mu yandi makuru kandi urukiko rwisumbuye rwa Huye rwatesheje agaciro ubujurire bw'umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda witwa Dr Theophile Mugerwa urerwa icyaha cy'iyezandonke, rutegeka ko akomeza gukurikiranwa afunzwe by'agateganyo. Uyu Mugerwa yari yajuririye icyemezo cyamufunze by'agateganyo iminsi 30. Ubushinjacyaha burega Dr Theophile Mugerwa icyaha cyo gucukura amabuye y'agaciro nta ruhushya n'icyaha cy'iyezandonke. Ubushinjacyaha kandi buvuga ko yahaga uburenganzira abacukura amabuye y'agaciro nta ruhushya yitwaje ko yakoreraga kompanyi yitwa Armah yacukuraga byemewe n'amategeko. Bikongeraho ko Dr Theophile Mugerwa yahawe amafaranga y'indonke na Ncutiraguma Thomas arenga miliyoni ngo azamuvuganire ku murenge kugira ngo akore ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, bikaba nta burenganzira bwo gucukura amabuye y'agaciro afite. Dr Theophile kandi yaburanye ahakana ibyo arerwa, avuga ko atakoze icyaha cyo gucukura amabuye y'agaciro nta ruhushya ndetse ko atakoze icyaha cy'iyezandonke, ariko ko amafaranga yahawe na Ncutiraguma Thomas yari amafaranga nk'igihembo yahembwe ngo akore inyigo, maze Ncutiraguma Thomas akaba yabona ibyangombwa bimwemerera gucukura ayo mabuye y'agaciro.
Reka aya makuru tuyakomereze mu murwa mukuru w'igihugu mu mujyi wa Kigali ahazwi nka Kimisagara hamenewe inzoga zitujuje ubuziranenge ubwo imodoka yari itwaye izi nzoga yafatirwaga mu gasantere ka Nyabugogo. Nyuma yo kuzifata ubuyobozi bwahise buzigeza ku kimoteri giherereye ahahoze gereza ya Kigali mu murenge wa Muhima aho zamenewe burundu. Bivugwa ko iki gikorwa cyakozwe hagamijwe kurengera ubuzima bw'abaturage no gukumira ikwirakwizwa ry'ibicuruzwa bishobora kubagiraho ingaruka mbi. Abaturage bo muri Kimisagara bakaba bavuze ko bishimiye iki cyemezo cyo kurinda ubuzima bwabo. Ubuyobozi bw'umurenge wa Kimisagara bukaba bwashimiwe kuba bukomeje gukaza ingamba zo kurwanya icuruza ry'inzoga zitemewe hagamijwe kubungabunga umutekano n'ubuzima rusange bw'abaturage. Reka aya makuru tuyakomereze kuyavuga ko umusore witwa Kwizera Bosco w'imyaka 27 wari umaze igihe ashakishwa n'inzego z'umutekano zo mu karere ka Rulindo akekwaho icyaha cyo kwica se wabo Mpamije Jean Marie Vianney yafatiwe mu murenge wa Kamembe mu karere ka Rusizi afatiwe mu murima y'ibi bigori. Yafashwe n'irondo ry'umwuga ryo mu murenge wa Kamembe rimufata afite umufuka w'ibiro 25 wuzuyemo ibigori. Mu gihe yafatwaga akaba yasanganywe n'urwembe yashatse gukoresha ashaka kwirwanaho ariko abarinzi bakaza kumubera ibamba. Nyuma yo kumufata irondo ryahamagaye inzego z'umutekano zo mu murenge. Mu byo basanganye uyu mugabo akaba harimo n'agapapuro kariho amazina menshi. Batangira kugenzura bamwe muri bo kugira ngo bamenye uyu mugabo uwo ari we. Umwe mu bavugishijwe yababwiye ko Kwizera akomoka mu karere ka Rulindo kandi kashakishwa akekwaho kwica se wabo. Akimara kubazwa, Kwizera yemeye icyaha cyo kwica se wabo atazuyaje. Akaba yavuze ko yamwishe ku itariki 6 Ugushyingo uyu mwaka abifashijemo n'undi witwa Ndagije nyuma y'amakimbirane yari ashingiye ku makuru se wabo yari yatanze amushinja kumukubita. Kwizera kandi yasobanuye ko mbere yo gukora icyo cyaha yabanje kubana na se wabo icyumweru cyose kugira ngo atazamutekereza akabona amahirwe yo kumwica. Yavuze ko bamwishe bakoresheje ishoka nyuma bakagerageza guhisha umurambo mu nzu. Nyuma y'ibyo yahise atoroka ajya mu karere ka Rusizi agamije kwambukira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko kubera ibibazo byamubayeho birimo kwibwa ibyangombwa n'imyambaro akaba atarabashije kuhagera. Tuvuye muri aya makuru yo mu karere ka Rulindo, reka tujye kuri sosiyete nyarwanda ya MTN Rwanda aho yishimira ko yatangije ku mugaragaro uburyo bwo kurinda umutekano w'abana kuri internet, uburyo bise Child Online Protections, bugamije kugabanya uko abana bahura n'ibirimo ibitabakwiriye cyangwa bishobora kubangamira iterambere ryabo mu marangamutima, mu mitekerereze ndetse no mu myitwarire. Kuri ubu MTN Rwanda yazanye igisubizo gishingiye kuri UCCD cyo kurinda abana kuri internet, gifasha ababyeyi n'ababarera kugenzura no kumenya ubwoko bw'ibibagenewe biboneka kuri internet binyuze mu gukanda akanyenyeri 807 urwego. Ababyeyi bashobora gufungura imbuga n'ibindi babona bidakwiye, bityo bakayagira amahoro mu mutima mu gihe abana babo barimo kwiga no gukoresha internet mu buryo butekanye. Iyi gahunda ituma abana bakomeza kuba ku murongo wa internet, ababyeyi n'ababarera bafite impungenge ku byo bashobora guhura nabyo, bityo bigashimangira kwiyemeza kwa MTN Rwanda ko kudasiga n'umwe inyuma mu iterambere rishingiye ku ikoranabuhanga. Umuyobozi mukuru ushinzwe serivisi akaba n'umunyamabanga w'inama y'ubutegetsi muri MTN Rwanda yavuze ko mu gihe abantu bagiye kwinjira mu minsi mikuru batekereje uburyo barushaho gukorera abakiriya babo neza ndetse banarinda umutekano w'abana b'u Rwanda. Nubwo internet ari igikoresho gikomeye kandi gifite akamaro kanini, yidakoreshejwe neza ishobora kwangiza. Binyuze mu gukoresha akanyenyeri 807 urwego, bakaba bari guha ababyeyi n'abarezi amahoro yo mu mutima ko abana babo bashobora kungukira ku byiza bya internet batagize ibyo bahura nabyo bibangiza. Mu gutangiza iki gisubizo cyoroshye kitarimo ikiguzi kandi gishingiye kuri telefone zigendanwa, MTN Rwanda iri kugabanya icyuho mu mutekano w'ikoranabuhanga, itanga uburyo n'abakoresha telefone zitari smartphone barindamo abana babo kuri internet. Iyi gahunda yo kurinda abana kuri internet ni intambwe ikomeye iganisha ku guhuza ikoranabuhanga n'umutekano binyuze mu guha imbaraga ababyeyi n'abarezi, kwigisha abakiri bato no gukorana n'abafatanyabikorwa batandukanye mu kurinda ejo hazaza h'ikoranabuhanga mu Rwanda. Tubafite n'amakuru ari kuvugwa mu myidagaduro ndetse na siporo.
Muri aya makuru ari kuvugwa mu myidagaduro, reka tuyahere kuri avuga ko mu gihe umwaka wa 2025 uri kugenda ugana ku musozo, abakunzi b'umuziki nyarwanda n'abahanzi muri rusange bari mu myiteguro yo kwizihiza no guha icyubahiro abahanzi bagaragaje umwihariko, umurava n'umusaruro ugaragara mu bikorwa byabo. Muri urwo rwego kuri uyu munsi tariki ya 21 Ukuboza hateganyijwe igikorwa gikomeye cyo gutanga ibihembo bya Isango na Muzika Award bigamije gushimira no guhemba abahanzi bahize abandi mu nzego zitandukanye z'umuziki w'u Rwanda muri uyu mwaka uri kurangira. Ibi birori bitegerejwe na benshi biraza kubera muri Camp Kigali, aho biri buhurize hamwe abahanzi, abakunzi b'umuziki, abanyamakuru n'abandi bafatanyabikorwa batandukanye mu ijoro riri busige handitswe amateka mashya mu rugendo rwo guteza imbere umuziki nyarwanda. Ibihembo bya Isango na Muzika Award bitangwa na Isango Star, igitangazamakuru kimaze kuba inkingi ya mwamba ikomeye mu guteza imbere no kumenyekanisha umuziki w'u Rwanda, by'umwihariko binyuze mu guha icyubahiro abahanzi bitwaye neza muri uyu mwaka, ndetse bigakorwa buri mwaka. Ku nshuro ya 6 ibihembo bikaba bigiye kongera gutangwa, bikomeza umuco wo gushimira abahanzi bagize uruhare rugaragara mu iterambere ry'umuziki nyarwanda. Umwaka ushize ubwo ibihembo byatangwaga ku nshuro ya 5 byabereye muri Kigali Convention Center, ibirori byitabiriwe n'abantu batandukanye barimo abahanzi bakomeye, abanyamakuru ndetse n'abafatanyabikorwa. Icyo gihe Bruce Melody yahembwe nk'umuhanzi w'umugabo w'umwaka, mu gihe Bwiza yabaye umuhanzi w'umugore w'umwaka, naho Zeo Trap yegukanye igihembo cy'umuhanzi mushya w'umwaka. Mu byiciro by'ingenzi byahawe ibihembo, Israel Mbonyi yahawe igihembo cy'umuhanzi w'umwaka mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, mu gihe alubumu y'umwaka yahembwe ari Icyumba cya Rap ya Riderman afatanyije na Bulldog. Indirimbo y'umwaka yabaye Jugumira ya DJ Free Peter yakoranye na Chris Easy ndetse na Kevin Kade, ari nayo yahize izindi mu cyiciro cy'indirimbo ihuriweho n'abahanzi batandukanye. Bulldog yegukanye igihembo cy'umuraperi w'umwaka, Element ahembwa nk'umutunganya indirimbo producer w'umwaka, mu gihe Fazo yahembwe nk'ukora amashusho y'indirimbo z'abahanzi wahize abandi, ndetse n'abandi bahanzi bagiye batandukanye bahawe ibihembo bitandukanye. Dukomeje amakuru ari kuvugwa mu myidagaduro, itsinda ry'abacuranzi bakomeye hano mu Rwanda Symphony Band rizwi na benshi nka Bande y'Imana ryashize umukono ku masezerano yihariye azatuma rikorana gusa n'umuririmbyi Itayiwacu Bruce wamamaye nka Bruce Melody mu gitaramo gikomeye cyiswe The New Year Groove, giteganyijwe kuzaba tariki ya 1 Mutarama umwaka wa 2026, ahazahurira ku rubyiniro na The Ben Tiger B. Symphony Band imaze igihe kinini ikorana bya hafi na Bruce Melody, cyane cyane mu bitaramo bitandukanye by'iserukiramuco n'imyidagaduro. Mu bitaramo bya MTN Iwacu Muzika Festival, umubano wabo wagiye ugaragara nk'uw'umwana n'umubyeyi, aho uyu muhanzi akunze kwiyambaza iri tsinda mu bitaramo bye binini, by'umwihariko ibisoza umwaka. Iri tsinda rikaba rigizwe na Niyontezeho Etienne, Mugisha Frank, Irakoze Fabrice, Mugenga Kamere Joachim, producer ndetse na Rukongo Ngoli Taylor. Uretse gucurangira abahanzi, Symphony Band ifite indirimbo zayo zirimo nka Soba, My Day yakoranye na Bwiza, Vanilla, Ide bakoranye na Aline Sano, n'izindi zigaragaza ubushobozi bwabo mu muziki. Mu makuru ari kuvugwa mu myidagaduro hanze y'u Rwanda, urukiko rwo muri Romania rwakatiye umuraperi w'umunyamerika Wiz Khalifa igifungo cy'amezi 9, rumuhamya icyaha cyo gutunga no gukoresha ibiyobyabwenge mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Icyemezo kikaba cyarafashwe ku wa kane tariki ya 18 Ukuboza uyu mwaka, ni nyuma y'umwaka urenga agaragaye muri iki gihugu mu gitaramo cyabereye ku nyanja ya Black Sea. Wiz Khalifa amazina y'inyakuri akaba ari Cameron Jibril Thomas, yafatiwe mu mujyi wa Coast Nest mu ntara ya Constantine muri Nyakanga umwaka wa 2024, nyuma yo gutaramira mu iserukiramuco rya Beach Praise Festival. Polisi ya Romania ikavuga ko yamufashe nyuma yo kunywa urumogi cannabis ku rubyiniro, aho yanagaragaye arunywa mu ruhame. Ubushinjacyaha bukaba bwatangaje ko uyu muraperi yasanganye urumogi rungana na garama zirenga 18, kandi ko ari byo yakoresheje ku rubyiniro aririmba indirimbo ye yamamaye nka Young World Free. Mbere y'ibi muri Mata uyu mwaka, urukiko rwo mu ntara ya Constanta rwari rwamukatiye ihazabu y'amaheyi 3,600
6 ni ukuvuga asaga $830 by'amadolari y'Amerika, ariko ubushinjacyaha bukaba burajurira busaba ko ahabwa igihano gikomeye, ari nabyo byagejeje kuri iki cyemezo cyo gufungwa. Naho muri siporo, ikipe ya APR FC yatsinze Gasogi United mu mukino wo ku munsi wa 12 wa Rwanda Premier League 2025-2026, n'umukino warangiye ikipe y'ingabo z'igihugu itsinze ibitego 2-0, ihita ijya ku mwanya wa kabiri n'amanota 23, mu gihe Marine FC yari iwufite itarakina. Indi mikino yakinwe, Mukura yatsinze Amagaju igitego 1-0, Musanze itsinda AS Muhanga ibitego 3-0, naho Police FC itsinda Etincelles igitego 1-0. Shampiyona ikaba iri buze gukomeza uyu munsi, aho Kiyovu Sport iri buze gukina na Rutsiro FC, Marine FC ikine na Al Hilal, naho Al Merrikh ikine na Gicumbi FC. Mu makuru ari kuvugwa hirya no hino mu isi, nuko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Misiri Badr Abdelati hamwe na mugenzi we w'Uburusiya Sergei Lavrov baganiriye ku kamaro ko gukomeza agahenge mu gace ka Gaza kugira ngo umutekano mu karere ugumweho. Mu kiganiro n'itangazamakuru bakoranye na Lavrov ku ruhande rw'inama ya kabiri y'abaminisitiri ya Russia Africa Partnership Forum kaba yabereye i Cairo, Abdelati yavuze ko Misiri ikomeje gushyira imbaraga mu gushishikariza itangizwa ry'icyiciro cya kabiri cy'agahenge muri Gaza. Abdelati na Lavrov kandi bashimangiye ko ari ngombwa gushyira mu bikorwa byuzuye icyemezo cy'inama y'umutekano y'umuryango w'abibumbye Loni, harimo kubahiriza agahenge, kwemerera ubufasha bw'ikiremwa muntu kwinjira muri Gaza nta nkomyi kandi nta mabwiriza agabanya, ndetse no kongera gufungura umupaka wa Rafah ku mpande zombi. Abdelati akaba yasabye umuryango mpuzamahanga kongera igitutu kuri Isirayeli kugira ngo ihagarike ibyo yavuze ko ari ukurenga ku gahenge bikorwa buri munsi. Ni naha dusoreje amakuru yaragezweho kuri uyu munsi. Njye ndi Daniel Niyonkuru, reka mbifurize kuza kugira igicamunsi cyiza.